Kapitan Inteng! Rugya ko dagsagan iti arubayan. Kalpasan na, aglaba akton. Mabalin ka diti agdama, gante. Ha? Asino ka? Duro tinagan ko, ante. Isakti ka barbaro a caretaker di tabalay datata teryong. No kasta. Sika ti agnaud iti dakkel abalay ni Tata Teryong. Wenante. Damagak lang kumano sa dino ti ayan ti tersena ditoy. Ay diritsum laeng ti kalsada. No adda makitam abalay a kolor red ti pintor na, isunday jay ti tersena ni Marikuanang. Kastagayam. Sige, agyaman ante. Sige laeng. Na, ante ti awag na kanyak. Ngem no lang nga ti pagibasaran. Kasla agkatawunan kami mag... Apay akas na tilang ang dunga. Nasakit ka di tinakam mo manin na nagsagad iti arubayan? Ay saan mo, Inteng? Ay masurunak la iti dayjay aduro. Sino aduro? Iti baro a caretaker iti balay ni Tata Teryong. Ay nasaya at may tnoda na birukan da caretaker tapno damot agdalos iti arubayan da. Mano abulan ay nasaan ang nadaldalusan. Ang mabit lang, apay ang maasar ka. Kasanumat ngamin, antikit di ti awag na kanyak. Nukit kita agtilangana. Kaslag katawunan kami may. Kahit panang respeto namad Ay saan, Inteng? Ay jakayat nga anti ti awag na kanyak. Amangan no karkaro abo makutak. Awan mo't mapukaw no antitiyawag na kin ka. Di kumpa samlatan. Ay, maminsan pa'y nga awagan nak iti ante. Ay, amangan no mapagsasawa ko. Ay baga malam mo, ante. Anyang aminan tinagan mo? Banang tinagan ko. Apay aya. Tamagak kumano sa dino ti pagbasbasuraan nyo dito, ante. Naurnong aminan ti basurak. Na yun. Tasaludsuden na amin kanyak. Napauli magkamait, ante. Kwa, Lunes, Miyerkules, kan Biyernes ti panagbabasura. Kastagaya man, ante. Sana balay. Agbasura tulangan inton bigat, ante. Mano titawin mo aya, duro. 55, ante. 55 matgayam. Ang awagan nakit din iti ante. Apay, mano aya titawan yo, ante. Ay, jak magustuhan ti ante nga awag mo kanyak. 60 laeng titawin ko. 5 la atawan tinagbaetan ta, duro. Anya ti umay mo ibaga, duro. Kwa, adda ko maitid ko amakan kan ka. Di mawatak aya. Gagangay at agkakaaruba. Amangan mat no kinargaam iti sabidong. Sika, mait. Pangalaak ko mga iti sabidong nubilang. Apay ko maapagtalkan ka. Kat kabarbaro ka lang dito'y lugar me. Kaya't ko lang mati makipagayam kan ka, maribanang. Ay, di nakawagan iti mare. Ta saan tapay mat nga agkumpare. Anya pa'y lat urayam, duro. Mabalin mon, ti pumanaw. Nagimasan to'y makaroni salad nga inyawid mo, intay. Ketwen. Ay na, kanag amin ang daytoy, Sige lang dungaw, sa nabalita rin naman nakitayan. Nagimas at alaga si ka. Mayat at talaga titimpla na. Niduro tinangtad itiday ta. Anya? Inted niduro ko na. Tay kabarbaro akaruba. Ay, Jack nga rudan ibusan da ito'y. Ituloy mo lang nga nakanan.
Napukaw ti ganas ko amangan, idi naamuak no asino tinangtod. Apay akaguram ni Duraw. Ada ka didakas ana aramid na. Ay, basta. Jack kaya ta makita ti panagrup-rupa na. Nan ano niyan ti banang? Nasabat ko di tadalan kat na kami show out. Kasla dinak pa'y nakita, tadinak mo pinansain. Jakman amoy ti dayjay gantem. Kagura na unay, ti ka barbaro aka aruba may. Ay, ni Tata Duraw. Ewan. Kat no kanayon nga umisam kanyak, tunggal masabat ko di tadalan. Urasyak mo. Nadlaw ko dahi takwa raw. Managisam at taaw ni pare Duraw. Amuman yan, Tim. Sunsa ti ayan ti pare ko. Na yan ti banang ngayon. Mare, gumatangak man iti soft drinks, kan dua balkot at tinapay. Tapno adaman meriendaan mi kan ni Marituyang, kabayatan ti panagistoryame. No kasta, mapan ka di tabalay da Marituyang? Wen, Mare, dito itersenam ko mati pagistan bayak. Ang amangan no makita nakmanen dagiti Marites. Narigatan. Ay, wen amare. Nasaysaya at no itayan da Marituyang ti papanam. Ay, wen gaya. Adaman saludsudak kan ka, Marikuana. Hanya day tamare. At dagaya mo na ala ni Tata Teryong a caretaker iti balay na. Wen talaga nga minakasapulan da ti caretaker tapno adagdalos iti arubayan da. Nang runa itata sana makaawid ni Tata Teryong. Nagado ti mabalin na nga alaan. Ang dayjay pa imot akla si tao tinala na a caretaker. Ay, kasanumat anay bagam ti kastangay. Kano kanayo na nakaisam ni Pari Duro no may gumatang dito tersenak. Amupay. Basta ididamo pa'y laan nakitak. Madlaw asuplado. Antinto pa'y tiawag na kanyak, Maray. Ay kat, respeto naman siguro kan ka, Maray. Di mo nga minikan iti sa bala kay papanan. Shh! Marituyang! Shh! Nay, anya aramidem dito'y likodan ti balay may Maray. Ay, dito yakon anag na, Maray. Ay, adda ka din ni Pari Badong, di tabalayaw. Awan pa'y Maray. Adda seminar nga inatindaran na ijay ilay. Anya oras nga agawid. Inton Lunes pa'y laeng Talo nga aldaw nga minti seminar da. Ay, nasaya at matno kasta, Maray. Umayak nga ron maki-standby dito yung balayaw. Ay, agburburak nga minti darak no makitak dahi dya aduraw. Duraw? Jay ka di baro a caretaker da Tata Teryong? Wen, Maray. Kagurak dahi dya tao. Ay, suplado. Ha? Mabitlaang. Sa dino, ti papanam, duraw. Umunig ako na tanakadalaw sa kon iti paraangan ni Tata Teryaw. Ne, kat no ado ti makitak ana iwara abulong. Kasta ayamat tinadalusan. Kita man ana imbag. Day takit den, tinadalaws. Batog yumot dayta. Si kamot ti makaamong agdalaws. Ay, tapno ibagakkan ka. Batog ni Tata Teryo dayta kanal. Isa arumbang lang asikat imang dalaws. Tibilin ni Tata Teryo kanyak aging galaang iti alad ti sagadak. Ha! Oh, diremwar ti pudno nga ugalim, duraw. Aging sisingpat kamot gayam. Aglablabas kang aminan banang. Ha! Uray na saya at ipakpakitak. Kan na saya at ipanakisaritakan ka. Nagalaslat ta at ipakpakitam kanyak. Ha! Ay, di nakita-kitaan iti kasta, duraw. Ha! Sapay nagposkol matakiday mo. Ha! Ha! Uray na puskol tikiday ka.
Agpadatanto pa yan na puskol ti kiday na. Ay naimbag kanyak ata original. Si Kangay, artificial samad. Ay, di ka nagpalusot pay. Ti kunam kitday. Pudno adi mo ammo ti agkiday. Isu akasta ka. Pati kiday ko pakibiyangam matay. Ano ikaw? Apay kinugtaram ti lupok ngay, banang. Ay nayunak pa'y Ay, talaga kaya madinak sardengan, ha? Tinapis nakduraw. Ay, nayunak pa yan. Nagbigsati. Panang tapis mo kanya. Nay, apay ngay? Naglusdoy kamatan, banang. Antay, agriin ka na. Antay! Di ka madanagan, Kwarog. Sana matay ni Antay. Agriing to day tayo itong madamdama. Inanano yung amin ni Antibanang, tataduraw. Kwa. Jakla nakapagtepal. Ala kayaw, anya tinaramid yung kankwana. Napigsagayam ti panang sipat ko kankwana. So aday ta, naglusdoy mutang. Ay, apay ngamin ngagsipat kayo nga itataduraw. Sa dino, ti ayan ko. Ada ka dito'y balay dungaw. Hindi ka kuti-kuti ata agasak na italemah di tapingping, ma'am. Awanan ba inday jay aduraw? Basol mo mutlang ano apay at tinapis na ka. Apay ngamin akinugtaram itinamidwa ti lupuna. Kan ba isa? Sika tinangirugi iti apa? Plastic kit di day jay atao. Ay, remwar ti husto aborik na. Uston. Agsardeng ka, tas sika tinakabasol. Ay, saan? Inteng. Itata na panagnakak akas jay gayam ti ugali na. Umdasan day ta arason. Tapnuliklikak day jay aturo. Husto lang asaan ka nakipagayam kunkwana. No kaya't mo na saya at ipanakilangan dagiti karo bakan ka. Agbalin ka kumamit anasaya at kadakwada. Tanudakis ka. Ay, awan lat amo kondungaw. Kaguran na ka dagiti karo bam. Uray da marito yang kan marikwan ang laeng ti kumarik. Ay, laglagi pan. Asidag ni pareduro ka data. Kaya't nasawan. Iso ti asidag apagpatulungan tanong kasapulan ta ititulaw. Aguray ka man, Inteng. Ha? Itay pa'y lakon kontra dagiti ibagbakak ah. Na. Siguro, kanunungam day jay aduraw. Marikwanang, gumatangak man iti asen. Anya pa ay maribanang. Day talaang. Ano matarupa maray? Kaslada ng danog Ay, kwa mare, tinapisnak ni Duro. Anya, apay nga tinapis na ka? Ay, tsak man amo iti day dya alalaki. Ay, kalaat meten at tinapisnak. Ay, maasarak kan kwa na mare. Ay, numabalin lang nga papanawak dito lugar tayo. Iti pa'y langay naramid ka. Ay na, sana nasaya at tikasta. Makipagayam ka kay di kumaa. Taiso ka nga ron di kasit nga nakarobam. Never, marikwanang. Nay, si kamot gayam day tamasabat ko, mare. Sa dino tinagapam. Di tatersenan ni marikwanang. Napanak man gimatang iti asin. Nay, maray. Apay akas tati panangkitam kanyak, marituyang. Naan ano tarupam? Limitem mag. Wen nga rod, mare. Tinapisnak ngamin ni Duro, idinaminsan nga aldaw. Anya?
Day tatipudno, marituyang. Amangan mo't nga may no adda maday nga inaramid mo kun ko ana, maribanang. Amok ni Duro. Di na aramiden ti kasta, no nasaya at kakenkwana. Gumatangak man iti may sa asardinas, marikwanang. Day talaang. Mabitlaang tayalaan ka, Maray. Aday ta. Thank you, Maray. Ay, huwag gaya marituyang. Nakitam di rupa ni Maribanang. Nakita. Nasabat ko ngamin itay. Tinapis ka no ni Pari Duro. Mas daawak nga raw. Amok ni Duro. Di na aramiden ti kasjay no nasaya at kakenkwana. Ape anak ko nam ti kasta. Ay na, katrabahwak day jay ilay. Saan kami aklaus? Ngam amok. Kan mariknak ang nasaya at ataaw. Uray siyak may friendly mat kanyak. Kan managi-sampay. Pudno tako na marikwanang. Anay ko. Tilikod ko. Ay, jak pa yan maigaraw dagitis akak. Ay, adan sa matan fracture na. Ay, nuapay mat ngami nga impilit ko ti imuli. Iti puon ti abokado. Anay ko. Sapay awan ninting ditoy. Ay, asino nga iti mangitaray kanyak ija ospital. Nay, nanano ka, maribanang. Anya ti aramidam dito'y paraangan me, Duro. Ibayak takayat ka tulungan. Saan? Saanan? Diyak ka sa pulan ti tulong mo. Uray di mo kayat, tulungan kalata. Itaray kay J Clinic. Narigat mo't ano baybayan ka laing dita. Ang mga noan niya pa'y ti mapasamakan ka. Saan kunak mat? Di ka nagsaupay. Umay ka, tabagkatan ka. Kumusta tirik ng dungaw? Nagsakit pa ilaang tibagbagik. Inteng. Kung nagtumot ngamin asar dengan ti umuli ija abukadaw. Nagtangkan ti ulom. Ay, kayat ko nga mintimangan iti abokado. Ay, kunak ano ka ba ilak pa lang ti umuli. Agam nagbiddo takgayam. Naimbaglaangan at adan ni Pari Duro anang tulungkan ka. Win nga rod, inteng. Dakkel, ti utang ko ana imbag anakam ken ko ana. Ita, napanagnakamon ana imbag ataon ni Duraw. Agbalbaliw ka. Agbalin ka ana saya at kadagiti ka arro bata. Ay, wen, inteng. Ay, agbalbaliw akon. Agbalin ako na nasaya at akaaruba. Nang runa ka ni Duro. Iti kasta, manayunan pa'y ti pagayam ko. Ay na ba nang pagadalam daytaan na pasamakan ka. Agbalin ka kumaan na saya at akarupan. Tapno addan to tumulong kan ka, inton agkasapulan ka. Ala sige! Didon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ang estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay.